special comeback kame Nico romantic boy Nico gangster sa agora zikirikira yo ndi yo kwanza niwe najoba niwe yanyandiki ambira kwa ngondo yo yakwandikiye gute byari bigenze gute musanda cyangwa duhaga ko gastori gatoya ako gastori nakagwa inbox me no bro bakuzi ba Light TV L9 ntashobora kuducika tuduha iyo story kubera ko ni umujama navuga ko yahora mu rukundo n'umwige bazureke maze n'umujama ahora mu rukundo n'umwigeme azwi izina rya Bella urumva yuko right now ntibakiri kumwe bivanye nuko L9 yaguma cyahijya no hino urumva yuko abasore ni danger ariko rero right now tugiye ati ndi kumwe n'ikindi cyane maze gati nico cyandondeye bro ndashaka kutubwire kwanza byagenze gute maze byagenze gute kwanza akadabwire yari ari USA American diaspora avuga ati aba diaspora bubawe ahubwo azidikira nabonye kwa diaspora vraiment nko kwa diaspora badada yarinze kwikundira arakwibwira bien aragerageza karondera nimbaro nabwire man Kercy ijambere twahuje ariko beef yarahetse ndega niki kintu cyatuma mudahoza na Kercy mwabijya misi kuko ugiye kuraba we na Kercy aho Kercy nubwo Kercy cyo twapfa vraiment ya misi ya mbere yarangaye ko sana atatangura kwisarisha nini ewa jenanje ndavye nk'ukuntu nyene ewa jenanje ndavye nk'ukuntu yamfashe fu ewa beef niho yaciye ivyuka Oh yes, 1, 2, everybody. And my name is Radio. This is Loy TV. Oh yes, Mr. Radio. Ndakubwira ati I'm back again. Oh yes, nagarutse rero ubamva ko ibintu bimeze fresh sana. Ni Mr. Radio ndakubwira ati I'm back again on the mic. Ni hahandi ni kuri Loy TV. Ndakubisa gukora subscribe kuri Loy TV kugira ngo uzurabona ibintu biri update. Yes, right now ndi kumwe n'umuntu uvuga yuko hitmaker ndi kumwe n'umuntu uvuga yuko yakoze amateka muri Buja Flavor ndi kumwe n'umuntu yavuruze Buja Flavor. Yes, sindamuvuga arivuga maze let's go. Yeah, hello my people, it's your boy Ellen Baby, the gangster rapper, aka the romantic boy, aka the king of trap. Yeah. Yo, what you say? Nigga, twin naga freestyle, bro. Yo kubikora neza no kuroga success byose birasaga kandi biratesa nakindi gashisha gukora kujyamye byikaba gatondo rondera ishukora amadire menshi aruzuye sana rondera uronka byose ndi mu mutwe bisaba gushaka kandi ndakoraje shiramwe n'inguvu kandi uzashika shirabwe ndumwete habwe n'ubushake hazigera igihe uzutira imbere bose batangare ndi batawukigwe yo trap bro trap twende trap bro let's go I'm so magic and so amazing. The trumpet, but in the channel, I'm the rapper, can the year matter? Ahunchiye, she can double foot, yes sir. Yes, bakuzi ba Loy TV nabwo ati ndi kumwe n'umuntu uvuga ko yavuruze Buja Flavor and how the L9 harakaro wavuze brother muri presentation uvuga ati romantic boy. Sasa brother uvuze romantic boy bisigura iki msaza ku bantu batumva iki ku bantu batumva izindi ndimi bazi kirundi gusa banje dakondwa bro dakondwa jewe kundo sana brother sana no n'ababire cyangwa n'abadini cyangwa na bose bro. Oh ya cyane basuvuga ati abankunda sana n'abandi abankunda sana je ni bose bro. Just uvuga ngo nkundwa n'aba no je nkundwa na bose. Kundwa na bose? Yes sir. Biravuga ko kundwa n'abigeme sana musaza. Uko bibona bro? Uko bibona bro? Kundwa n'abigeme sana musaza. Wapi sinabigeme gusa? Ni n'abatama n'abakecuru. N'abagangster barankunda kwa nacu byumva mini gangster. Niko gangster ni L9 akubwira ati Genji gangster akubwira ati I'm so easy msaza big up sana big bro. Just bakuzi wa Loy TV turi kumwe na L9 navuga yuko L9 icyatumye tumurondera today gusa ukurugutura amatwi wumve icyatumye tumurondera today ni L9 bivugwa yuko ari kariruka inyuma y'umwigeme bahorana ariko batandukanye umwigeme azwi ku izina rya Bella dibaza muramuzi muri benshi L9 biko bavuga yuko uri kuri inyuma ya Bella kugira musubirane indagenda ndamureka nyuma jewe
man wapi bro je nigipasa Bella yarantotse yarantotse n'ikindi kintu arambloka urumva naramwibagiye nanje yakubrose kubera ikigamaze cyane ni wamubrose wapi se je namubrose niwe yambrose yakubrose kubera iki none sinzi nikuta bora mwaje wase mpamvu yatumye kubloka bora mwaje ati maze impamvu yatumye mbloka ni ngenda numubazi ki kandi yarantotse ya niwe yagutoye cyane wamutoye wapi niwe yantotse niwe yagutoye ya kubera amakosa yawe musaza bakuzi ba Loy TV ndashaka ko tubwire N9 niki kintu cyatumye Bella gutoye niki waramuvanze byagenze gute cyase biravugwa bro ya dushaka rero apana biravugwa dushaka uduhe ukure kuko niyo mpamvu twaje gukura batumenya ati biriko biravuga yuko uri kura mwiruka inyuma kugira ngo mwongere musubirane ariko wavuze ati JL9 sishobora kumwiruka inyuma mbega niye mpamvu yatumye agutoka musaza inde je kwanza cyambere na mbere Bella sidukunda mwiruka inyuma jewe wapi impamvu yatumye agutoka basumye impamvu yatumye bon nyene yaramfashe bon razko nyene razko nk'abahangu nyene tugwa mu makosa nyene tutazi ugasanga turafashwe je nanje byagenze uko kwera mbega niriye kosa wari wakoze iriye kosa wari wakoze yafashe iriye kosa wari wakoze uwo munsi right now je Bella icatumye ntoka yafatiye mu kosa kwa ndamuvanze ariko ntigeze umusaba sorry musaza turazi iyo umuntu akoze ikosa hari gusanga avuga ati ewana ifo kosa basi bro mvida bwiye je Bella nakunagerageje naramwandikiye ndavuga ati nukuri vraiment sorry ko yari ibike meme nuwa naramusanzeyo naramusanzeyo ndamusaba sorry aranyankira acagirwa ko aranambloka ariko uwo musaba sorry ya fresh uri tayari wapi nakwiye tumusaba sorry kugira ibintu cyo bigenda fresh wapi singeza bro urubara ugikerere nonyikeneye none manu naramwibagiye bro waramwibagiye ufite ibindi byana unifitiye ufite ibindi byana manu unifitiye undi man ya wameze gute musaza ako wapi bakuzi wa Loy TV naye numva ntigera burabana ntigera buri byana ufite undi umwana uwe musaza ubundi umwana ni special comeback kame Nico romantic boy Nico gangster sa agura zikindikira yondi yondi kwanza niwe najaba niwe yanyandiki ambira ko ngondo yo yakwandikiye gute byari bigenze gute musaza cyangwa duhaga ko ga story gatoya musaza ako ga story nakagwa inbox me no bro bakuzi ba Loy TV N9 ntashobora kuducika duha iyo story kubera ko ni n'umujama navuga ko yahora mu rukundo n'umwige bazureke maze n'umujama ahora mu rukundo n'umwigeme azwi izina rya Bella urumva yuko right now ntibakiri kumwe bivanye nuko N9 yaguma cyahiga no hino urumva yuko abasore ni danger ariko rero right now tugiye ati ndi kumwe n'ikindi cyana maze gati nico cyandondeye bro ndashaka kutubwire kwanza byagenze gute kwanza akadabwire yari ari USA American diaspora avuga ati aba diaspora rebuba aba diaspora ubawe ahubwo azidikira ikintu nabonye kwa diaspora vraiment nko kwa diaspora badada yarinze kwikundira arabikwibwira bien aragerageza karondera nimba bazikurahe wabona kwandika ati Jeffrey naragukunze ati kasa bigenze uko ya vuga ati kabisa abantu uburemeze ne vuga ati umeze fresh kwe inoti guma ubikanye inoti ndazimusanga yo ndazikeneye basi yo ngene nk'akantu mbega brother urafise umugambi ko muzubakana no mwige yo cyangwa igende kuvuga ati reka nirira utunoti tu wapi je project ndinayo bro no project ndinayo me so gupfa kwihuta bro nawe urabizi je ko tudapfa kwihuta bisaba kwitonda to Jenny Polempo kandi nk'umunsi wa marriage wanje ndazi mwese muzo mubizi biza bari update mbega kuri mariage umuntu uvuze ko azokubera mu pale ni ndega sindamenye mpaka ndamuvugire nga wapi bro kuvuga ati hari umuntu abwira ati apana si sishaka kuvugira nga bro muzo mubona naho uzobora tu
ndayibona tu wait and see. Yes bakuzi ba Light TV kumwe na A9 sasa brother mbega umwegeme hitwa gute hitwa gute Yo agu rero basha ubu ngira kwanza namuvuze muri Star TV kwa Starboy na yegeze kuduza na Bella beke urumva ubu nanje ngira ndamuvuga bamwita Gaga Grace Gaga Glass Gaga Grace baby love you too. Wait bro bakuzi ba Light TV reka kwihuta msaza wamaze kwivuga love you too. Ariko ndashaka ufate ijambo sivyo nk'igihe umunota umwe umubwire Gaga Glass. Naramubwiye bro. No shaka ufate umunota umwe ndawuguhaye. Ico nakubwira cyo shise. R9 nimba umukura no Gaga Glass nimba ukoraba iyi emission nimba yemera kwa gukunda imbere ya kamera imbere y'abakunzi ba Light TV ndamuhaye umunota umwe ugira ngo agira kana kubwiye kameze fresh kaguhumuriza aho uri kakwereka yuko R9 agukunda aho uri hose. So many gavana bwiye kwani chambira na mbere she's so beautiful. She love me, she respect me. And me uko navuga love you too. I respect you. Yeah. Reggie najeje ndavuga yashaka basubwira imitoma nk'itatu man mini ko gangster man. No mu gangster avuga imitoma man. David brand David basubwira dutoma dutatu. Ahari hose cyangwa nta mitoma zima. Jewe mubwire imitoma David Messi gomba kuvuga bimwe byatari bro. Nitubihatarishe kwanza. Ahari hose ndabwe araziko ndamukunda sana bro. Yeah. Ariko je nagusabye mubwire imitoma itatu. Ubase for example uvuga ati ebana je kabisa ebana. Iyo numvise ijwi ryawe sinjyama. Okay. Karago baby. You're my sunshine. You're my queen. You're my heartbeat. Yes bakuzi wa Light TV turi kumwe na R9 nakubwira yuko ameze fresh sana kubwira ati nkino miss genda tagase no mu diaspora aba diaspora bubahwe rero abwo ni ubahwe kamubwira n'abakunzi banje bari he hose urumva nk'abari nga mu Burundi no mu bindi bihugu nye duhana imbibe n'abandi bari hakurya Canada, Australia, USA n'ahandi hose narizo kuvuga ndabakunda sana. Ni mukobwa tokwemera ameze gute? Mukobwa nakwemera ugati kabisa uyu kabisa naho yozana mani naho yozana iki jewe R9 gangster romantic boy sishobora kumwemera. Je ivyo byo kuvuga ngo mukobwa ameze gute je ijya nibanga ryanje man sishoko urashaka bro vuga je sishoko kuvuga nga muri media bro. Kwa ndazi David nga ni hamwe bose bacha banyanga nanje kubwivyo uba wagakwaka rero apangu biki yani ndanga ko bava bambona nabi kana ndatera komeza uri sazuri romantic boy jema muri market ndabigira ibanga yeah tubigira secret na change private life tana bro ko fresh ariko rero maze twende bro change ubicisha muri rap ubicisha mvuga nivyo kandi simbesha baby girl believe me ntuzogwa mu kaga you're my queen my honey you're my queen you're my heartbeat. Yes sir. Yo it's your boy A9. Yes bakuzi ba Light TV ni A9 akubwira ati you my A9 ndashaka kwanza tubwire rero niki kintu mwamufana Kercy gamaze kuko ugiye kuraba ni R9 uvuga yuko atigira huza na Kercy. Why bro? Man mvugire man. Kercy ijambere ntwahuje ariko beef yaraheze. Mbega niki kintu cyatuma mudahoza na Kercy mwabijya miss kuko ugiye kuraba we na Kercy. Aho Kercy navuga Kercy cyo twapfa Kercy cyo twapfa. Vraiment ya miss ya mbere yarangaye ko sana. Achatengura kwisarisha nini ewa jana ndavye ngukuntu nyene ewa jana ndavye ngukuntu yamfashe fu ewa beef niho yaciye ivyuka n'ibindi bintu byose nibyo sinzi ko ico navuga ariko ubu byaraheze ubu tumumvikana
turabajama kwera mbega byaheze gute byaheze kubera iki byaheze kuberanye bon sinzi so uvuga ati ni Jane asabye ikigongo cyangwa ni Kercy asabye ikigongo wapi si Jane amusabye ikigongo siwe yansabye ikigongo gusa nyine byageze gute bakuzi ba Roy TV ntaducange si Jane amusabye ikigongwe siwe yasabye ikigongwe byageze gute bro birabwire Jaya Kercy numuntu yaduhuje avuga ati none mwebwe urumva ati mwebwe ibi ati none mwebwe nimudufa mwuje basi urumva ati ubwo kuko mwamushwana mu kutumvikana nuko kende kubona mwumvikanye ati bose mfuye mwumvikana ibiki bikakuba fresh mbega bise we da Kercy mwaja mu rukundo Jana Kercy wapi bro kubera none just si wanje none bishitse mu gahebana bikaba ngombwa kukundana na Kercy mu diaspora tugahebana wapi cyo cokunda Kercy nimwoja mu rukundo Kercy numva ngafise yundi bishitse nawe akaba atamufise nawe atamufise naje ngaba ndamufise ijya ndazi yorondera undi naje nkarondera yundi bishitse basukanodera Kercy basanga wagiye kurondera Kercy umutima wakurikise kwa Kercy ko bavuga ko urukundo ni inyama itagira amagufa urukundo rushobora kurungika kwa Kercy mbega muri uwo mwanya urukundo rukurungitse kwa Kercy sinzi man sinzi ukuntu byagenda bro no kubishaka kubata kuri Kercy no ugoma mushireko toka agisi 89 nakubwira yuko asanzwe afise n'ingoma zimeze fresh sana nimba utaraja kuri YouTube channel yiwe mbega bandika ute kuri ahubwo mfata bwira ahubwo ndazi harema sho batabizi nzo kwandika ni ahubwo nzo kwandika na L hamwe na 9 urumva muco mufata ndazi hari n'abantu benshi batarazibona muco mufata link ambe link ya channel muco mushaka kuri comment ndazi benshi bacayibona yeah nakubwira ati I'm so easy trap yimesha maze sikia twende blow nakusema bro twende nacho I'm so magic and so amazing. Don't you drop it, but then you charge it. I'm the rapper, kandi yiyemera. Aho nchiye, shika ndabafuta. Nyita star boy, changu nyita swag boy. Kuko ndi up, kandi niko biri. Rap nation, nayo irabizi. Kodi danger, muri rap make out. Shika nera, freestyle. Kuma verse ya hatari. Namubono yozahondi nawarazi ko yo marama yo let's go it's your boy L9 and nakubwira ati I'm so easy sasa brother tukatudandukirere kuri music yawe ya gato okubuzima bwa music ya brother mbega ubona music muri uno mwanya ihagaze gute man music je ndabona ihagaze bien sana urumva kandi naje gumapamba nangira gute urumva yeah uvuze ati ngoma umupambana gutega amazi gumapamba nakijangoma none ko ata management ifise yeah mbega ubona haburi kugira ngo nke management shaje sinzi kwere ari nimbuga ziwanje man nje nimenya bro ari na page nje nimenya bro ari na YouTube yanje nje ngoma nje gumapamba nangaiduza kimya bro yeah ariko bavuze ko mu diaspora amazi none nagufasha muri music nagufasha muri music bon sitaki mbwira ico ndakiza hazi kuririmba narakimenya bro narakimenya urumva uramuhisha rero urumva ko guhisha oya sindamuhisha kandi ye radio razi n'ikindi kintu radio barazi ko bahereka guhacking imbuga zanje zose YouTube na oya Facebook account na page na Instagram barabihakinze bagizwe kubihakinga man ariko ubura bifise to ubu nashoboye create indi shasha kuko wabihakinze wabitwaye byose incarimwe ku munsi umwe ya ninde no sindamenya ko meco ndico ndaza hari ya uramwikeka suba ngo ndamwikeka kandi hari no ngaha mu Burundi radio ari hanze ari Nigeria man yeah mazini so none wore wakozi kugira ngo nizo wa client ntibazozi haki ya naradisakirije wazisekirije muri fresh ubone fresh kora je nanje uko byagenze
jewe Instagram nekre kuri Fibi par Fibi narabizi ko narazi gukora rasko ushaka gukrekin par Fibi sekre kwayo nekre kuri Fibi ya mbere nari mfise nigi ambe niwe hakinze byose biba biragiye kabisa ariko jambaje sana man jambaje sana kandi bayihakinze umunsi mva gukora ikiganiro umunsi ndava gukora ikiganiro muri Hit Top TV sugushika mvuga ati reka nje kuri Fibi nyene ndayo tuntu apanga posta ndayo tuntu mbonengo wapi ndabate kanje basi ku yindi information basi abizi urumva ndabe ndagenda agira uko ashoboye kose wapi urumva agira uko ashoboye kose arambwira ati wapi urumva arambwira ati sasa uzi n'inkuru rero account yawe ya Fibi yabaye hacked urumva ambaza ati none nta kindi kintu wakreyemwo ndabwira ati yego Instagram na page just biri muri Fibi yakwera biragiye rero man narabaye sana man narabaye sana naravye basi mfima nje muri aya TV online basi muri basi bazwi sana ba training bari training sana kandi ubu bagitraining man naravye nje kwa ozi si nani sinata déplacement narabizi bro ko mu upcoming na déplacement ko bigorana Nenda kwa minushe wapi? Nenda kugenda ni guru bro. Man narakunda bigenza bro. Ravuga ati waneka ni cyane kimya tu. Sasa gusa ikintu nakoze nuko nace ndamenyesha uwo munsi kwa babitwaye mu 20h. Gucica nabwo ati man sasa ndibwe tu. Guci Même no kuri status narishize kwa bro. Urumva? Ndabwira ati ndabwira guca ati Gucci. Urumva? Ndabwira Gucci ati Gucci. Je ugenda gize ikibazo. Ati kibazo kiye. Urumva ati je Instagram yanje irabaye hacked. Urumva? Ndabwira ati man. Même na page, même na account birabaye hacked. Guca ati man, polisi no kweri. Urumva? Ati nikapato ariko ubu IG narayuguruje undafise yindi page narayuguruje undafise yindi ubasha kunkurikirana kuri IG na page uko ya Fibi account isanzwe nkoresha ubu ngoma nkoresha page kuri Fibi nimba hari umuntu ashaka kumfollowinga agenda kuri page yanje yandike All Star Gang. Yeah. All Star Gang he kandi tuzi ko itwa N9 why? Kwara gang. All Star Gang. Kwara ijo L9. Kwara umunsi ndajoka iyo page shash. Nageze kwita L9 baran. Kwara ati wapi ibintu bikona fresh. Chati ekakreyindire kadetire All Star Gang. Mbega numva yuko bizokugora mu gihe uzi uko witwa A9 ni gupromoting ibintu bibiri wumva bitazokurusha sana msapi ni bizondosha man bizondosha kwa je ngiye guposta ikintu ndambi ndazi kunjera ibintu byo hanje mbagiye guposta kuri page mbagiye guposta kuri page canda kwanza ngafata link ngasharinga hose ngasharinga mabandi mfise no kuri status ngashirako kabisa sasa brother wavuze yuko muri music atamuntu aguha support mbega music nayo tuyikora gute brother mbega ubona bikorera mu gihe ata management ufise mu gihe atamuntu ufise aguha support ndapambana tuma ndapambana kwera je mvuga ati basi mvuga ati basi yanse mvuga ati basi ko basi nimba danse ngoburenga bungahe nimba danse ngoburenga bungahe ngafiti acha nende studio basi kwaje no kwandika n'icyo nyandikira bro namwe nyandikira kandi namwe ambwira ati ngo andika uko n'icyo nyandikira kwa ibit mbadefise mbadefile jene ngwe ko feeling imistari ibice gacha ndangora kwandika wandikira muri studio cyangwa wandikira home jene andikira home genda gusimistara iri 4
Gadari full urumva ndandika nka titre niba indirimbo yitwa gute ndandika titre y'indirimbo na refrain just babica sasa mbega urazigura nani ugera arazi kudensa gama to dance nyitwa dance kusha kure maje dance umva J ni mesha Loy TV afa J big up Sarah bro J ikinja dance wapi J kindi ngo ni music dance nyene fake J dance nyene sinzi man sasa tukiri ngaho nyene brother mbega industry y'u Burundi nk'umuririmbyi uri muri entertainment industry y'u Burundi mu gusozera industry y'u Burundi ubona gute muri no miss industry y'u Burundi je ndabona nyene hamwe ndabona ni fresh kwere ndikunda nkamwe mwabasora indirimbo abandi bagira marriage yeah marriage abaririmbyi abaririmbyi barundi kazi nka Vanias datwe yadukwise president David barabizi bro kagira kakire gute ka Vanias bro kaya kwanza natangaye sana man nawe surprise sana ku munsi wa dote gici nagiye kuzibona kuri IG man kwa Jevanya ndamufollowinga ndamukurikirana man maze kwibona rero nkashanga nkasema sha wallahi kwera naenda ni so kwera ariko brother harakano rero navuga yuko General Big Farious cyangwa se mugaya Desire navuga yuko ari karakora mwino miss mbega kubwa uri kurakabona gute ni Big Farious navuga yuko ari karerekana urukundo mu barimbye bagenzi we mu barimbye navuga yuko benshi bari biteze yuko bankana ariko ugiye kuraba ni Big Farious ari karerekana ari karatanga support nini muri industry y'umuziki wa +257 mbega kaya kantu kabona gute Big Farious ari karakora kaya kantu Jenda fresh bro, jenda fresh. Kwa bon, kwa jenda ari n'ikindi kintu nabonye. Hari ikindi kintu nabonye kuri page yanje. Okay, nabonye ya supporting the D1. Avuga ati no kwereki abarimbyi batabahereza amashow. Jean Chakien cyangwa zo kwera. Biga kiye kintu naco gupostinga indirimbo ya Sabi kandi beshi bari bazi ko bankana kiye kana ko akakire gute nk'umuririmbyi bro. Nk'umuririmbyi. Kanya nakakiriye bien kwera. Kanya nakakiriye bien kwera. Nawe ko afise urukundo. Ya. Nanje nundi je nuko nimereye bro. Nanje ikintu cha support. Urumva kwaje ikintu cha support. Ikintu cha support kwera ndagikora kwera. Kwa bon kwaje je kwa hari picha ya Meli nabonye aza kwa ari cover nabonye aza gukora muri emission muri hangout ngiro harukunda kwibona ya aza gukora muri imbere akora na boss ni emission yitwa hangout ndabonye ko uyu munsi baza gutumira Meli roof chambada yendo mujamanye akunda gushaka ko ibintu byibonye mugasi yendo mujamanye nenzo kuvugira nga nabandi azari yizi umva mbona nabanyagashira kuri stati dawati none kabakinanje no shirako kugira basidabwire ke basi support ndagashaka kuri stati no kuri IG nagashiza IG ya picture ya cover yashiza ko kuri IG na postinze ndamutaginga meme kabas for ndamutaginze kandi namugati kabas shout out to you bro ya numujya ko sana bro ariko rashaka mu kurangiza ugira akajambo ugiye Big Farious kuko kubwanje kabisa ibinari karakora is good akaratuma muri industry ya music haba urukundo hagati y'abaririmbyi ni mugihe tuzi yuko abarundi benshi ni kintu bari baririye imisi myinshi ndashaka renka A9 nk'umuririmbyi mu gusozera ugire ijambo ugira nze Big Farious bon nje nambwira vraiment nawati nambwira kuri ico kintu yagize ni bon amazabanda vraiment ico kintu yagize fresh kwenda ndakimukundiye kwera nambwati shout out to you kandi gumubandanya ya turazi natwe turazi natwe tukiri batonyene nk'abatoya biwe tukiri ko turaza ndazi
ntwatera imbere ntuzo kubagira kumushimira Kandi gushimira brother kubona waduhaye time ni M9 bro big up sana mazee. Thank you so much. Sasa brother ushaka turangize gute men? Bonje Turangize gute? Jencho novuga bonje ncho novuga nchakindi nyene urumva bonje ncho novuga nchakindi nyene nko batazi nyene nko batarumviye ndirimbo I'm so easy link barazkwibona kwimesha mazee. Link barazkwibona muri comment hama nibagira kugira subscribe like share kuri channel yanje kandi nibagira kugira subscribe like share kuri Ray TV. Yo, what's up? Ngicho nabwira ati kandi ndasubira kandi n'abakunzi banje aho bari hose bari nga mu Burundi bari mu bihugu duhana imbibe n'abari mu mahanga nk'abari USA, Australia, Canada n'ahandi you know with his support radio n'ahandi hose nahenze kuvuga yani ndabakunda sana Oh yes, bakuzi wa Loy TV ni Mr Radio kuri micro ya Loy TV twari kumwe na E9 Mr Radio Alpha J kuri kamera. Big up sana big brother ni watuma iyi image igushikira imeze fresh sana yari Mr Radio turi kumwe na E9 tukubwira ati we love you so much dusubire ubutaha ciao Alpha J kuri kamera we love you so much.